mono ehia se okra bi a wotie mi anwumre no na dwene ene na so eba show no so na yenwie no wobete nkoma yebedie na se akosia dia do ni de yanko suahunu yo tof medase ewusuafo enenso nyame ayadom yasanso ahia ewo na menim adwumadie so kakra February no yede kwa kogu na yesi bosome fufurum di nyame tumi ye no enwoma ya to ne din se wasaber mana ye kenkan ye no enwoma ne mu ode esi afi apema hanso aduasa mensa enne aduasa enan so yede nam so de ya futu sem nkran hyesem ye mu abakwasem do so papa na sese enkro mensa won makom ho abomu se na nansa sese oku omono na kwa kodie sie pa ye nya agoro no eye guanfo akuapem ana afenso krampo aya cheponfo ana won maka won ho abomu a sese a na won mo pese won mo fa akoni asabia so na wone na nansa sese oku edi akon nti yakoba ne se ewo se wo no asa na wor mo hwese aso ekon na wo mba bakono nkunimdie be ya won mo dia wo mo bedi ntwo wom enioma be kosai ne nyina ada won mabam eno na sa edikan ya won mo no aye no ekoba se etudura hodro ye omde gu muo no omwie na ne nyina hono na chese bibia di adanse befe se kon won mo kwa ombedi ntwo enti omo yesa won basan so anu afoforo biom na won mabo empanyimfo a won ho oden ewo sa akwam ho ne din na won mo de akekere sa no no masa hwese aso ne mpre no so na bia na nanom ate omanim di ama wo mo o saber mani enhyase Sompa 93.1 Suahunu eye suahunu yesu ye ho ade anti akoba ne se nkromi ensa ne hia ye ya won mo kekere sa de dikan no ankoyie amfa ma wonom anti de toso mienu won mo san so ye biem ama eno no won mo so ma brante kwa se won mo nkonkofa eye kuku awodo won ba be no mu ebi mra ema won mo koye no mo fa mienu mu a ene de baaye Sompa 93.1 nana panda sha cs wo horo haban ne bi ne atuduro ho de agum owieye no oka kire mrante kwa na ma won mo senhio edigu ade anim ema ni pansia a won mo akwamu ya nana ansasa seku eka ho bie na safo hene ene panyifo bi omo ho den a omo kodom omo di omo animuo no won mo safa emu nsia ebo safo no nyina den de gu so edigu koni Sompa 93.1 afei nana panda shemrante kwa na se won mo fokoko ni sija na so ne nhuru ebia na de to so mprenu die nana mate wo manim omwe omu gro ya bo fonton from ni ade afedie dro ihuri no mo nsan ko ha eno so okwa etudro odie ye obibia ho afe na bambu ya ba Sompa 93.1 enti nana panda ya ne se won mo mra ne mrosa no mo fangu fom o sambe ka se na mrante kwa na kwa fa nsa de aba eno sha asese wo gunsa afre nananom fretwedi ampon abusuma nua sanhwi ahodo atwa enkuremi ensa ho ahia asra won mo se nya bibia ne mom eko a wo mo pese wo mo ne nana ansasa se ku kokko no eno mo sra nananom so mo gina won mo chi
agigina pa onkura won mabasem na kun na won kwa akokon no mutumi ni nkunim na nka me yesa won ma kyekere sa emprenusu ni nyina da ekere entwodie enti won mo sra nananam se omum ye kwam na ne mprensa so a wo mo ba beye no ensenkyereni papa ena won mu hunu enti wo ye wie ya pe eno sa soma amrante kwa no se won mo fa kuko yi twato ne mara eno so mu de bai odi nuru ahodo gugu mu atuduro ni ade aye no tse de wo ye ba ko no ni mienu no a emom sa de sija so afei eno so won mo gro ya hwese eno so behu na afei won mo hwese ne mprensa so no wo mbedi ntwo anase nkonimdie e won mafa wede nyame nchade wo wie ya nananom koye omko hwese atuduro no ahono anase hono ye no onkoduru na kyese sane yetie no saa ene tie eniji aba osebo ne de wono mu buosa danananom ase a kyerɛ sampa afei de nananom ate kwan mama wonom sɛ kono a wɔne nanansa sese ku kokon no ombedi nkonim nti won mo ye ne sɛ wo mafrɛ akyeame mienu na wo bia bebo ne nkuro na mumu no de wo mo ba be ne sɛ ba akɔ begina hɔ e de ama akwamufuo ye nanansa sese ku di won manimu na afei wo ba akɔ a wono soso ka ho no na wono so agina mu de ama akyemfo saa na won ma hwesane ekon no ebesi bia komche akuapemfo enti won mo ye no saa ema won fra chiame ba ko ne friend say Yoruba ena ba ko so di Yobo enti Yobo no begina mu de ma akuapem ena Yoruba no gina mu ya wono soso ena de ma eya akwamufo enti Yobo no na sha ase se wo boni nkuro de akyere nananom Sompa 93.1 akyere se eye biribi guan ne akuapemfo ene kyerepomfo na won mo hoda dansa na akwamufo ba na akwamba ya nso mo ne akwamu ntene boni bia besa na nsan ntam wono no mo hunu se enuama hodo an na sese kun ne doma hya ase a won mo ye no eni ya soso ase ne wo mu eni na na ito tu a Sompa 93.1 emane no fontam no wo sohwe se tuo ne betimi ato anase nto a afei so obi kwa kono abe na so hunu a wone ne de ama de atwa won mo nsuru mu kran po ye na na saseseku awo fasefo mienu bia na won ma fa kuru na bo won mo bu eye tutrasem kese ya mo won mo chemso na sanyo mani nyina na won ma hwa ni mu atena ho ahu sa fedie Sompa 93.1 londo afro te guarantee won bekeka wo mo ho na wo mo de akyere akwamufo nti omunkura won mo bo nyina na tentin ne tietie nyina na se de akwamufo aye frimre santen no omuno mu de besie ni no mo chiom soka enti wono ka na sam wie no eno mo ma kwan se na echiame a wono so gina mu ade ama akwamufo nso mra mekasa na wono so bekasa a wo gina mu de ama na nansa seseku na ya hwede ni nkuro no wede na won mo bua asem no ewo ho a Sompa na de 93.1 on be bua asem no de ama no no na je se kon no enkunimdie eye ne dia eye osaberma ya Bolivia Enterprise Sia hunu eye sia hunu shanin soin say 23 vitamins and minerals was 19 amino acid omega 3 selenium high energy protein dietary fiber ni nyina da hye mu ase twum
aduane yo nso mu nuane no ne dɔso paa wodie ne na ɛsa on yarewa ama ho atɔ yade be na hawo ɛde wato dɛm wakyɛ yade de ye onim sɛ nipaduane pɛ ɔno nko a enti sɛ yade bi ba na bɛbɔ wo a wan kan timadu betina nonom ɛwɔ nsie do ya Bolivia say kan kyerɛ sɛ your future life zero future life oat future life protein watabella ne nyina ta ɛwɔ hɔ na future life smart fiber wokɔ so for alignment hɔ no mo ayɛ ne mo te home di hwɛ ne mu for your home no 0246 010150 0246 010150 and after 0242 878 090 0242 878 090 Extra Comfort Limited was a comfort to one mama da at the year my son die pa medasore yan so me ba bia antwetwe me chiri kase ma chiri bramo na yam yane nyina kɔ comfort adawro mentia ya watwoma francho ye benfo ase o Extra Comfort Limited se mattress papa ba na wo pa wunya wo de hye wo mo mattress a wo pɛ wo bɛkɔ na won ma ye ne pe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  abusua wo mpɛwe na apade yi 0242 810705 0242 810705 and 0203 868 664 0203 868 664 Silent Night Guest House and Event Center ehɔ ne yɛkɔ akɔda ma yɛho atɔyɛ we European standard obi bia dem pefe environment ne yɛ clean afɛdam wo so kra de edi twam be bia ededa na kwan mu kama woda asɔre ya na sɛ breakfast esi wani mu yi a wodie wo mpawe na apade yi ene kasam ne sɛ kwasi ada bia da yɛbɛma special fufu anase mutuo party ene twetwea so ne de live band no so aka ho de amaw ye YPT ne nkyɛn na sɛ kwan no so na mekan ehwanya yira kwan akora wotra police station no wa junction na to aso no ehwa na silent night ye wo ye din ye honam se fra ya wate na badwodwo ho project work na apɛ sɛ ɔyɛ no a enkoda ne ha wadwene no kwana koda hɔ na ye ne kama 0596 103 338 0596 103 338 and after 0540 942 916 0540 942 916 I was here said dear mo pano ya dia ba mo bo mu ne ya bie mu nso ampa ya said dear yesan so dia ba bie mu I alive I was Sompa TV na ade ho asem na meka ya say hairstyle challenge mo amunim ti ye obi bia da say yeti bo one mo boy one mo maya na said ya medie ya ye nui eno achi no babafo mu beyi etire no kama ade bia da fa ne tire ho bia abusua ho challenge na eba so e was Sompa TV na nya gorojai ampayi a edwa wo so ba kire wo de wadom achade no a nyankropo de ma wo no bedena de me hunu na ewie mu achade de eye bafua ya say audition forms no braba fa bia 50 Ghana cedis eda form yopo 0553 198 282 0553 198 282 and 0594 347 845 0594 347 845 and afi 0249 942 842 0249 942 842 tough Osia answer na me ni owura no be hye nkomo ase no me be se me microphobia kwanya okay enipa o ma didem society no sign no mudi no fa obi a wadi dem se nani ho aka nani kan yadum ana yetwa ne nan ana yetwa ne nsa ana nkwanhia bi nti wadi dem woni padua mu asembisa ne se sign na yen ye ne omudi no fa ene owura no amene no bedi nkomo no
nani ka ne adum na society no ye wusu ani ban bi eti abusuafo mi bia homa ne kakra na maban ho okay na akosia nso de wu fa yen kwan ne omfa so di no wa kire wadwe number no ye 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 numbers ni mienu ni nyina no be ba cho ubetumi afre wadi dem society no family na wo mu no sai no mu ni udi no fa no area na wo no sai no mu ni udi no fa no my monkomo akosi am so obi edi kan ba so ma minkutie wono no mra hello yes sir yeah sorry union kasa P oh wonderful P yeah oh bro now what is saying ready number okay so was ya canon no e hwede nyan me baye na chesa asem wo ho give me 5 minutes sorry tapi yo kan Sabri krana me wo fia me di koso na eya pekese ko sa ho mu a na abusia fa so wa pim abra ba ye ni fa so Sabri krana me wo fa se ene yire o mu di bi ama ni na ba ko me wo pa se ba e di wa fan chance ne bo no rin chini brumu se ko me na ko won in the first time it's not for second time the third one me say me chat na to se be ya ndu gari mu na ko be so sa ade o ma me no wa pa bi ti ma tem se ya so me sa ko man kwa bi ma ko tiana ba 93.1 na ne ke se ni fira nya dia kamini ma ko tiana ba ni me ka te zo traba fi asie I don't know what to me. Because if you are coming to office, so my story and winning me how you here. Unim me sheda ma wa besra me e wo Sompa ha. Na ye di nkomo. Ora we ahosia me kana sema kire wa. Ya kromfo. Ono ane ka. So 24 years new. Omuhwie acid a free battery so no Uncle P yeah na men kan ho why me no be din komo show yi so okay abusiafo enen komo a ye bedi no efa ye nuanom a adi dem ene show yi no ho na ye de nam se wadi dem a sai na abusua sai na namfo mpo kofro ka sai na tie meni o ha no meni ne bedi nkomo bat me pese metie wa abonten so hello hello kafra hello good evening oba ohima okay mami nyako kasa free hin be ba cho what did them ana me need them then in their slope so me sa hey I'm still the dia mo le dia me bi wa pro so nya me bi na I don't know what them no so material so le man ti aba so now I will above the ha so me ta dem ba this to the any me trust mo ma to ade family money above the town to me o ma me le daddy I will be say there daddy come tell you ta come oh I want to the best we will papa we will for years hey tell you to me first so Miraho serious. Hey,
say na nipa bitie. Hello. Hello, Tofi. Amena. Majoso. Say. Yamado. Pacho, what did them ana? Tofi. What who by be at Chimana? Oh, media. Kakaka 25 good years in it. 3.1. Can I yell? We are blind man. When me cry, when me, who Tofiakwa, when me, probably, who could get more. Found your but this is for the room and any party baby. Me 25 good years in it. Apart from family, no. I am a society no so any mudini same fa. Oh, society no. When never want it. Who will show what them? Attack. So, okay, I never want to Sompa 93.1. Hello. Ah, me ba jo mi ti o. Aha, me say but I plan on doing. Aha, Online no munye. O de sign Frebia na watimi akasa. Hello. Hello. That is saying. No, Boku. A friend of Jassy. I just say be pacho ni padua no ba bia techimana. Many. Ni. Many bear Yakobafi. Yes, I don't know yet. The Bafiana. Okay. A bear afinoa. O shasia o experiences ade no eba no. Any bra na won ko sa tibia nim no. In terms of family no society no omuni wudi ni yie. Na fast many Friday. When I'm for bebre. When you are papa side, mama side, bebre. Me mama kura wa wudu. And so the yare afini no. Me mama side. O ma be jamba ko pe. 1 year. The papa side there. The papa so here be do what. The papa side here be do what. Ba ku kurensi hada. The fra obi ahu mi number ke one father. It's there. Na bu su bi nsi afre ni fra obi ada. And then they parted up a rough walk. The Baba Rabba for you. School. The one your boy could have got school. And then I could have used tsunami. Akola na wie secondary school. Baby, there's a post room. Ye JHS. Right. Or ko secondary school. Ya fane there. School ground. Your mom, please, you know. Your mom, please, you know. Oma place bi omu place bi. Na o try there. The body mo get me so omu teachers kura you bia nwa. Omu school crown and get SP. And so eba you will 40. Eba 40 no year. Ow. So omu teachers na kura you bia nwa. Na sisi adami sure me say dem you know baby ya me ya bo for bia free e ma bada ko school. Okay. O number no send it chat to 56 56 56
Pacho 54 and 56. 56 54 5654. Okay. Producer nya wo number no ye be frɛ me ni o man hene betrance na ya hwede e bitima ye de aboa wate. Okay. Number no mama me rekra ho. Abusiafo de ntia ena nwumre me pese e di nkomo e fa wo na o ho atechema ne se wo betimi aduru sa ba bi a o maduru ni bi. Emfa ho ni se odware shatare kotena ka mutuka dakuru bi obetimi akosa ate bia no mu bi fi se wiase obi nim ne e wo yanim tota kura san kwanhia wa akosa ate bia no san ne no mu di no fa I was ya tough you may know yeah someone na me ne bofu what my fa course na kakra na Hello. yes sir Tofiakwa. me ba jo an senior Acho hello No. Wacha o line no da sanka wetima da no ho kakra menti ni ye. Hello. Ma kasa na menti. This is I'm but I'm disabled, but I'm not class there. I don't phone. Any better. Tesa ho. Hello. Enye betesa. Never tell you. Now, who is the government? And then just almost as a more book here. And more book to support me. Me da sisa wa be shey nkwani. Hello. Tofiakwa. Na. Because every so I'm kotoko. Okay. The save na to be away ma. Obia ni obusia fofra bakuba ko meyi wa ma. Omuju ma and the da horo no. Monka fra wati. Fact. Anumre no me wasa wa wo yebusuani a wutie me tufo na me ka kire ho sai. Won so betima ye se wono bi. Nti obi di demo a enkyere se sebe onye nipa. Enkyere se nipa kro. Onka nipa ho. Enkwanhia na ato no. Obi kura wo ho a anesefo gye no a wo mu ena ohia ne dam die. Obi so wo ho a onyini no na yade bi firi baabi na abebo no na adi nipa kroko saa tibia no. Obi so kura wo ho a obi mfonso ena masa nipa kora kodi dem. Akozia mamenko ora no ho na me mana kwaba na enhye enkomo na se okay oyene me mo akwaba meje so tough na waje ahome ansana we man asanda na meeti no ntino the way bi mo ka omode no emzi na wo condition no ye ni na wo the same situation but the way bi mo ka omode na se ama okra no enye wa hu se hemfo chinye bi di dabi achi no crepa okay I was for me pesa me show nkwane na me ka che o se wadi demo a enkyere se wontimi nya hwe udi time se opese oye biribia bibi betumi asi ene owura ya me ne betwetwe nkomo yi bo modin se obeti ni ye mesan so bia homa no munya abotre course ne mahu se mo frɛ but mentimi mfa ne sese munya abotre ma me bini mi nua no di nkomo koduru ba bia mesan so bia homa no na wo a wutie mi a wo nso wakote bia ama nipa nhyedam fa wo nya hwe no
onso yedi enkomo bema wodi ne yesen medi ankasa de Abdul Majid Yakubu na din adodo na di nimme oh my Ghana muni kumase blind shutter BS sa medi alolo hada utonyo mana me artist ankasa metonyo mo enye fichiri show di ni bi na wow na despite say opportunity na mba ma yensu yenko yanim kese enye sa yiwumu music no pa okay hada utonyo mtise shatter wale yana the man minya sa dini die as a visually impaired and as a blind person no me koye program bia na me perform me the way me top form command stage ni ade no omo hwe me sa no mo say you this guy you are blind you can't see anything but you portray command kinkin was also 1990 they still the dance or king Shatawale and omo this ade no eto me abujafo monfo ni Shatawale picture no to so ma me na me hwe yenua ya me ni di nkomo yi na ni hu ade but on stars bebre we Shatawale we na studio beno no Kesbino okay Kesbin TV say they na make can about music na no abra me perform me ye bibia say Shatawale me koba no nti ema minya opportunity ye interviews with akesifo bebre na me ye menwum family nti no message ni du Shatawale honom ema 2021 kwa ye program bi Wonder Boy about lunch e wa akra ma me ko bi wow na opportunity amba mama ntimi anhia no nti oba Kumasi abra odisa enwum bi ba o feature Kumasi guys no wo so no na Dave Hammer o Hello FM e kan me ho asem kire no nti when I just saw behwehwe me na Mr Bones chat me say owo ni program so na e ma me so ro share committee no wow o de bra Facebook e Sompa 93.1 FM o say na me ka say wadi dem a enkire say wontimi nye biribi yensha nkomase we eye awom ana obihyiaye ipa chomi bihyiaye abra na banyia di be 15 years kra okay ndi yenhwe ahyase no na niam atesen na edie na kofa yade we bae yeni nkomo o de empre yeni nkomo ankasa okay the way amedie no etie no enye ya rebi na de bae accident me de ne wo mu in two phases na this ani flyale no bae wow na program bi su na ebia me de second one no ebetu dwa me nko interview kra embo so da wow na the ten say first one no started with me left eye no na ye bobo nti mi obi a me ye very good in the air say cross ball say embra na ja mapemo ahye ti abra ye guso ebo na obi twa cross ni sim na ja me de me kopim dimiti ahye na defender ne se o clear ball no de na batwe ewo mani no at times na at once na wa the sport na mani no emuja free ba to na video bia credit ni se aguniti e o park na so se na mani apaya na muje ba na fe de mani no enam bi kura ya beda sisi na anwanwasem ewum no se saade ni si ya na me right eye no so se kamede no kura ye one touch ekono ija na dum wo park na so oprekope enu de ija ni dum ya enu abibia amboy no ija ni dum ye ema na de muja no efri mu bande wiase kala ye ko na yeso so me nsasa de me ba efi no mo de me ko Agugu hospital wow asante achimti ye je meto honom be 2 weeks na site na back akra me de nanti eko eba me de nanti ko ba na later no de ebeti ko ya ni na be ye tuta wow madani tuta blind tense at the age of 15 and I share some kwanhia we abra na mu wo GHS2 asante achim Agugu obia ofri asante achim Agugu zongo ni nipatam bia de unim de make me classmates for na me no mu school that time no APC ni na anim asemo ameka na otidibu aw e wo school kom o school ko de na menye bad kra na menye bad any ball ni na me very good but na me mbo school team ba say area teams ya ye de
ebia ni ho ana men start aha team say tete say bia team bi baba bi na obi na ate say ya assemblyman bi na ate ana say obi na niji sports ho no odi ni sika invest no what team mi remember bia mi doni amenya bibo. Okay. Eti enipa na oni no bobo no say the work no eye ne mpaboa no na ewo wani ana uhuni say eye den pa na wo say ayira uhira wani ye adwuma no kre den pa na uhuni say eye ne nan no na ewo wani ana ne mpaboa ana say no won hye mpaboa kra bada bia ni kokrom ehokra ye kokromoti ni nan no wo say ni kotodwe da bi say the mechen abatwe sei ye okay no na abatwe wi no sei no the friend elbow no okay the woman ni no ti eno ana ma sa mani no yes na the na make say o mu in two faces no second one no so or the to was the first one no ndi ye do koto agogo no for be 2 weeks no omu kire mu se die nti pa na ayesa se enam se ya accident ni ti die o man se da nkire mu se BBC na asia na se BBC na bai nti after that no crowd there ye di 1990 senka se bia se hospital de na nya yi a ke bia betra heba yinu so ahwe ni ade ba dinda no ankusi aga kwa na se yaji usika adi ni ade nti na se enko nanim bobi won so anu aka na uko school ye do ya ade bia na daachi bi daachi ba be ye doctor ma wabusua ne aye osa ko se no mu kankan story bi kese ba bia okosa okopa yarsa no na nsem bi okora ye kan e ma wahun se it is family no enim hu bi na akwa na ode sa na batwe wo no uhunu se ohyeda anase eye san me de na mi hunu se agro na yedi because onye obi a because oye me friend ana oye me close friend ana so obi a oni ni kusku ana obe ona ebia ana say boys they obi kra betimi aka say oh ebia woni na epre bibi hu ana so oba bi hu ana say bibi sa na obedi udem no wanya sa chance no menim obi oyo oba me kra ni edi agro ana me ni kusku a ono so ne ne wanyonkofa okay aha won sheda ni me ni connection bia te uhuni se enye boapayo no kre bare bia sign agro na yedi okay because the boss and the doctor's cracker say me father NG some report to be the police in an komufa nkochi no because we didn't ba na ewu na mbapa so nkwala na di agro na se nka me na me boy ni sa anso na ye be che mi anka enye ne de no de nyame be bia anso nipa kro hu no boy ni die mani ni yes achi na me free agogo ha me di ruwa mu school ni ade ne de mantini nka biam na ono ankasa no minim se oye mesa no se nya some psychological effect bi wono so dia ase na ne life na ye basa wi no ne ade data na wi nde no o shedida but ebe bro so man life ye basa bia na wasa return back to village because of free village ne ba no betina hoku school aha nti wi ni de wansant na agogo bim ti yenhwe after say udi 2 weeks wo agogo hospital na ekoba say afede wani no site no ba kakra no den na afede ekokra na onto treatment no so ananura ne de ma wono na onni sika mo beje enu ntina eko off kra maninde eba kakra ene no no menye asema dondi na mi di so me use na at the right time bibia na de but later on no so the condemn say ni kra de obiti na sa be boy nze na ekru wo so nem wo se bibia aka ha na obi ye ma off no bi be da me room na ase me soli ya mitia no so na udumzi se ni yim na hye no no opre o se da ade na nkasa de ade ebisi bia no dwen ho a onti ase se nipa ti prekope na mani na vida asa akosa state na ba ko ne ye na se asa esa na wani na emre se wahu amango agonda yes sa pepe David Duba bi kra hospital na doctor ne kasa se ade prepare agona me pa na se de nti na de bia me nko ana mani ba akokro na so na enti na che say second one na o kan se esie no
ɛno no so si right side ana da bi ɛno ne yɛ left na ho asɛm ne ebi so kan yɛ remember right no so mpo nten ne condemn saa left na afei de no back akra na medi ho ade ba right no de no on de wadum kra wonya adwuma bi and they say after hospital treatment no din and they Tofiakwa. Sompa 3.1. na me fan say no be 4 years ago and 5 years ago I menya admission to Wesley College for 20 ye be ko school me ho den me am say mani nya me ya and I dey me ko school Monday idu Monday na ya report to school na fe de anwumre na mani asha say basa fe de Tuesday I start orientation no na emumia Wednesday na fe da ya bad cry fe me free complain say mani ya me ya no mu kasa didi matam ade no wani ya o ya na wo ko wan kan kire na wo de no ku school na den kasa bebre na me ma Thursday omukọ agu hospital honom na omukọji omukọ yi foda na omoji ndro ni bibrai me di the morning am dia do no so na still na Saturday omobefa me de me ko fi na omosende ese ye ko hospital ena de me ko hospital wo offense so de ye ko ni diagnose ni ehwe ya esi mani no apaishim ani abibia nkan no omo se apai ni shim ahoa na apayashim tina so mu yese aduru na omu yiye no firo ti wo behwe the right eye na in be it is the left no be no that's a right in the year from kra ye o mai ni se aduru yi afiro kra abuja force afena wo de wa fidi ato ha Sompa 93.1 FM we Sompa drive na Menim me gidi se utie me saka mu na otie efie na wo office bi na wo me say won so betime hia nkwanhia ewiase ye wonema ne bi wo ha ene ya betena eka wiase ho uyi firi mu a enye yi eno nti na biribi wo ha ebesi but uti anye yi a wo ye ho hwe anye yi na asi sabranti na onim se sa de no omokọ akọbọbọ no se sa de wi ne bisi a branka abeko David akra me kopede konko anora me tifia na me follow achu say hey nti sada no kra ofri kurum ha na nka de ne bisi Sompa 93.1. akire say ewiase bibi ho a won so esan bitumi ato nti se uni demo a na hunu bi a wadi demo a wantie ni ya se sa brantie we se wo hia no wo kwan ho ana obi aso ne nsa ana wo begina wo ka ho a nka wanhwe ya wo be ka che ne se mukodidi mu bone a ne etomo na afede on enti wanti obi ase a wo se de wo besi aka asem no afa anu na ma wiase ye ya no o hwe ne situation ya enye boni bi no wakodi na mum eye san na akoto no wow me be say chance free because 15 years there na wo JHS me wa no cray good me be say free wa be senior high school ansana yaba uko training college no a free sabre JHS one be senior high school no challenges bang and what firm brand when na econo manini echo sa no me father na or try ne best kaja se me geni site no back na se menya kakra bi dia nante no ono so be 1 to 1.5 to 2 years time no so free mu oh na fe de abrabo no aye very difficult that's what that's what na because me ma me nya adwuma bia gugu afu ya na kakra odo so nya afu bia obetimi aya kase in large scale abeka koton na waba benya bibi omu na kakra na ntina enye easy na data na me brands waba mbara bakuma se afofra wusu adwuma magazine kakra
and I see there be say na abadi and no better try the best or they may be called school for the blind ni bi na what is he be mu bi chim and the last time be o ma minu ba ko de me ba na fa ka na ye ko ho no mti me bra no na esu mi mu kakra na nye easy but or try the best na no pushi me GHS ono mwa kakra na school life no so de ukoto musa no de as a blind person de ya na unnim environment na sa do no ma mitimi na mo manino kra aye me ya from that time na up to now is it be a jam kra santi unnim environment na ujina benso wo duti akobo window bim wa na duti akobo pillar bim to say ubet na ho kakra no abe familiar na fe de wutimi move koba ni ade de ende apempam na ode be yo ho sa akosi se obeya nti bifa mu kakra to senior high school way wanchi method senior high na eno so kakra na etire wasi na nyame adom bibia e kama na me apply for Wesley College na eno so omo fa me and the senior high school ho no o wade bi a wo kai a esisi a o te hwa na wa kai se sanya mani na me yare a enka problem we man kutom anase e bia wo kokọ situation bi mu a na ni da so asa e wo senior high school ho me kai last time bia na yishia ade for wasi ahmachi pa na me say me kodem akofa ade aba na ya na bi wono mu aye ni omo hu ade ni bi na ekoba na that time no so de night de wo free classrooms ni bi akọ dormitory abasa na ye yi na bia metisim se meko na meji sa ye white king ni bia de nante no batimi akodem no na me ba no na fe de ma branch ko ni na administration ajira ni nam cars no mu pempem koba mi hu mani mi hu machi aden so je se wotena ho no mu ama ade achin so obi na ye adwuma se plot so ho no mu ansa na oba be fa do akoba kada so de wakosi kwam the one na me pempem koba sa na it is I girl be say na Menim de data no obe utim se no so eba be praba na nye sa de achi obeye 3 am na mbisa na se ono no ya na osole ntembe pra e na adwuma ni na because o two mine osua de na adwuna obe pra ansa no akoda kakra e na obeye na ode misi kwa no so na be sa ba nti eno no eye me ya pa se magina ha no ma mi twa me ho kobai ndika nini bi na ho no mu a enka me mbre me ho sa me bawo na so person o kire se sa day no night no wana that day night ni de eno kre na me koda kakra bi na me ne me squad ni bi sa bad se mu kusua de na wo san back to room se me be fa de room na maja me know to be a very important ma me pa na mpisi me hua na me ye mistake na me ja na dem na me se me san eba ekofa ba mitimi di aba no koye white king no eye ya akodem na me ba no de na me branch kofa ba bi a fe de makodi administration ani nam cars na o mapake park that's how they asa time yes and that time obi ansu ni around this why ra obi ani ho no mo obi hu di wasi kwam nti eno ha me pa ba de ba kokora hye me kese ne se di nu na ye nam ena ye kona me ne guy ba ku guy o Wesley College sia okay ye kona omumu ade ni bi sin colleagues no mu gina abonsan so na mo hwe fe de mo hwe sa na mo afre boy no se ai right u kan sa say me kopim bi wa de na wanim e wo left ti boy no tane ko honom na gata mu se suru na me jam petra na me sia no me bo na ono nso ye obi anani so afra boy ni obi anani afra na ye mienu na ante ko se ana ye di experience okay bi wono mu a kin no me kwa kin ni de west ko na me yusu no mo ba hon de na me mitimi move kakra nti no ti na boy ni kra bi aye ko nti yemba so on kwa no na na guide me okay ti nipa ne ye right na or tennis so yeah you na boy ni na gatam na eba na sa me so de bibi sa me nyawo si bi sa akoso a me jam pieces ya obi so mo me no mo nam na
I thought I'm going be active or normal be who by who's a quana theater na you force na me free na me see gata na no. Eti nature say omo ano omo ka right no. Eye nkrofo a omo ni hunu ade. Hunu ade say SHS ne de eye inclusive Tofiakwa. I say Wesley College na omo hu ade ne ye de ye afra kakra bi. Okay. Aha nti ye no omo ana wo holum na me nim de nti a nipa no ka say right am come ye nam the right path for nipa timodin. Tense omo pese mu pra keke. Ye TikTok keke na mote voice no say mo de won say na mo aso no etie nipa kra omo no omo ka right no mo share sa ankrofo no nso. Yeah, boy ni bodin bi say asimasi wa Jimmy pan tina ni minim say obe ne ho member no a wodi mi unze SHS de doso. Yeah. Nti se woni nipa ni house a. Okay. Na class a. Ontimi hu no. Aha, ba se de obo ni din na tem no kire se onim nipa no wo ne house a wo. There's a challenges how far mu senior high school no. No crepa. For 3 years. For 3 years. Challenges ni de ebi wonu ma nye bia na obetimi aka ho asem sa. Bi class school na abo mu anya set na ase ugu school no hu fin bia na bibisa anya sa challenges ni de ya na at times e ho pa. There's a school na nkasa so kra wo bibi omo ye ya. Uhu se na etiamo. Omo nse da nye noma gidigidi bia sa omo ye bat. Ya na normal afa na se wo school na wo. Ba ye sin police no I mean yetimi obi timi kra kasa woni anifra foko didia onso woni be fra bi. Wo kan be omo a wo kom center ho a woni be fra like I mean no mo kika san sensem tutu amanfo ti utimi se obi a good man pan obi ready e ma musua ade ani ade ebedu ba bi no unsi ho biem wo kwa hwe ne kra no ma san sem nka chensu mini ho sa nipa bi sa na atimi se ya ka sa asem ni bia to ni trim se oba ni fra fon cha ono so ani bi fra especially ladies na ya na sa ade ni timi eto mu trim pan trese obi obeboa wo kra fe de obi asem a waka de ato ni trim nti wo hwehwe no kra wo hu no o ba kra no o ko ni room akɔhwɛ na no adi kan ma science mu kan chense mini ho na yen so na ye was sense of smelling bia okay me no na nticha minim sesi na ohun fifira na o sentity no o wa around kwa metimi decide ne chew ntimra wo ma science woni ho no na ma di kan chew de dada but me fa ne say oh enya hwi no maten na me komba bi there's a society ni mu ni ye pa menim say abesha da ba ho eti yenhwe o senior high school uko school for 3 years school fees tuanom ni sa niema no net saying all right SHS ni there that time no na free education nyembai yeah ba aban eya dia na person with disability no with the visually impaired and blind for na near the SHS ni there ba hu bia otwa school fees that time ni there Menim ye colleagues na omoye wa that challenges ni there okay ba ye that time ni there na school fees no ankasa there ye ntwa se normal think bi na aka no na ita 20 always need the emphasis near the full scholarship when it comes to the school fees aspect there okay if you admission kosi registration hoponi na de na abanya fa ho kan nti o senior high school na we sum white king na nam ordinance no e basa teacher ba class a uni ani waso na auditie o ma homework o ye den na no waye fantastic what is that question pa se nipa teacher ni ne ba na o ma assignment na say homework na exercise or class wa and one say match me frame ye fra ibc frame I say slate tractor bi na me de sheet ya shim na matwe me bag no wan fa mo fa no bag na mre no na abusiafo yemfa sra kese ema mizo na ewia na yaba no ho mizo na abusiafo me ka mizo na me ka food drinks aba ye mango one e de ye miss fruit kama na se de eno a na de ye
ɛno a ne yɛde yɛ bibia medical catch us say wo mampontin area hɔ anha wo ho sɛ oba Sompa ha ba betobi na mom for nature 21st clinic anim hɔ pepepe the sciatica expert for no bon se container bi si wododo bi a wo patuo no wobenya ɛboa wuti akwada nom oba nom bema nom na vat wonom a wohu sɛ yes drink na wonom no we nye the kala ne na sefu bi aye frɛ 0246 270221 0246 270221 and I say 5G energy drink. Hey. Yes, I drink your own. Guarana wom, grapes wom, grapefruit wom, ginseng no wom, and a green tea, and no, and a yakabumwa. Abeye 5G drink. I was therefore so no more. What think kapa say yes. Drink we dear. When ye the obenuma wiena aja wuti paye ne de ndabi na jensi na ewom no eye nia efra hahan no an kasam ena company no ede eye sa o pedudu to 0246 270 221 0246 270 221 frey na dodo bi a wo pe atu no yemfa emre medical catch us say woton a ubinya sika party tru mu a mujinigina traffic muton suo ne sa drinks ahodo no momfa 5G ene mizo drink na monton na wankasa sika ubenya no ebebro wadwen ene wonti ase so senior bibisa o question na wo say mabisi wasempa abusiafo bra Facebook na be hade owura yi ebe kire kwan a ye fa so mom homework a omo ye no say the now be say no we know ntwere no wan say dot I dey pen a church say yes teacher ni no no jamba ni mu ti ade no me twere dot we koma na onim dot no say that inti no me wo say ya na me de amana na say me de ye de akoma resource person ya training no for ye ya hu ade no okay ti wo de pen be twetwe bibia agu ase dem ne be wo no me pen me de twetwe me de training o pe ma no so kase na me hade we enya so that at say pion ha ma namra form kakra so that say pion no kre eti o pen ade twiro ni pen ni we obetimi de atwa ma onana num ni na de abetwire bi service so in case obi nsu ko situation bi mu sa de a that's we ye pen eye mo de na ya sheda a design de amamo na eno no e ba te say de ye pen ba yi pepepe bi na ba dot do I say na me free school na banti man facility na edishim number okay is a would shimu a wo de boss ya na point no APP nti ene aba ya transcribe wa o mako mark no so hu say ye the pen yeah ad mark ni atwetwe we ni Wesley College ya ye okay me sem exams okay etimi bo say o pese o tro e bia wana so ho nim say e ONE no kre kwan be na obefa so e de ade na twora obi a teacher ni a ogina ho kyerɛ wade no be hu sɛ ɛyɛ 1 ɛna watworo abra enye normal pen ɛna ade tworo no kre say the dot no tie no o hwɛ saa frame na make na o fa ba ku bia na box na wom okay box no bia na ye wo intokro 6 na wom intokro no sasanso 1 ɛne 4 sanso ɛne ye wo 2 ne 5 sanso na 3 ne 6 sanso di se da o ka asem ntwere 1 ni se metwere ONE na ye wo nya fi na me ko se unim twere no pa unye beginner na nim twere no pa na bi na ko twere ONE tintin ato no o bo dot 5 na ansa na wa twere o once me bo 1 2 3 4 5 aye ntokru to bo 5 no so a o no ye 1 5 1 5 and a 3 135 as a 135 to me board dot 5 number 135 na kan na me de ma teacher ni na wa hu se 1 na matwe bia wonim sa de we bia ni se 1 na matwe wow izo bia wonim na be na ni so prekese and I win so ye final exam say trade the West School no any University of Cape Coast so say different na so we there eno an say e people brown bi na I say dot to be ye ntwere no
eti we no what the pen e kura ro na wo omo na atwe omo print ti say dey print wo dey the brew da di wani hwe kan no ye print me so me dey abrem nam de me nsa kan question paper ndi eti dey kura na ye question paper question paper sisi e kura we no wo betimi nti the good first line was University of Cape Coast Institute of Education timame emra question 1 na obi hu awa hu say exams ho asem na me kan ha no o say examine any 4 factors that led to the development and spread of proto-nationalism in Ghana. Obi anso a why government bia onim de efe no proto-nationalism. Masa, ade na working kind who free soro no wakofom ho. The form one akọ ye no ye de hu say we no because ade no ye o say ye de ade choro de me mani hu ade yi. Me hu say ya choro bia 101 with blank shutter. But what I making what to say. But the question is near a kura wo no eye bibi na wo so point bi bebre brown paper eye den na hu say question ya wo kan ye no say yemfa ne say wo pese wo free e wi a question 4 e question 10 a wo ye den timi jump call say what don sa fast one oh say the three 1 no enye any 2 nyepe on say ahani na na exams no ho we say instructions nkwa na me try no e bia choose 2 from there and then I paper yeah instructions na ma training na na ma hwi aba hu say but even say fa banana hu kwan fa so three 1 no ye different from say instruction ne ho sensem no okay it we hwi try na be hu say one sign na da ho no na me we na nke question 2 na me kwa ka me hu say sign na da ho no 2 na omaye de atwa so oh I was for mo amuhwe Facebook no said ye you must see a picture de no ankasa no emumpa jamin so no krese yesi nyankopon sabi oboni frenia mo abon poma kurafo nimdie nyankopon sade amawiase a yenuanom a omoye nifrafo kwan omtimi faso kinkan ade churo enti we no farisem wo exams room amoya moni omani ayi adwuma ni nyina questions omo wona no abi na mo so mo the same thing any na ye tire o question 1 sa na obi hunu me so me de question 1 the only difference I want as advantage I want say who use 2 hours I be use 3 hours okay mu use 30 minutes I be add 15 minutes akan dey okay and the minutes am be nya na hours bia na ya chimu sa the half akan ye ho the same questions and na the same examiner na so na ebe mark ye ni obi a ya sheda training say oh we do mark and if na blind and visually impaired for people no you nya tire we ni gusu a pen no the transcribe a near the brow crowd obi hu akan no mark because we dey pen that time won hwe dot no bim that time won fa dots no enye hwe phone am use phone pa the phone way the phone minua no eje say o chat obi say time na so aye ba e program it is a phone crowd see how betima chat oh metimi a chat pa phone be me I was for me pesa waso ebe radio no ho na utie because a free bra or me producer kasa aye no chat nko na mo chat ntina mi bisa ne oye den no wa chat ni nua no a one ne nam na chat ma no anase din di ba hu say wo phone ekura wo but Mr. Fabra so kakra na no ba bia wano no wono ano na okay said de be ya matiefo ne mahwefo no a wo Facebook no na de na kasa no speech da so no I guide me ma me ya yi me de bibia no enti wana wo pese wo frɛ obi wo phone no so a utimi eyi ni pakro number wo phone so mia na me frɛ ti o mo ma chat me then na me ya yi
omudini dada so no. Oh. Hey. Oba me share that time na your office ono. Yeah. Me share that share ni din na me share that chatting say me hwe say. Ono an be chatting me ana say ni nua na ono nam na be chatting me. O chatting or responding? Chatting no ono ate ono responding. Me try producer high CC na wa hra kan tro. Ma send bo ma do me data no ntimi so. What do the data o do also? Now we don't see a do data. Message na anko. From day one, Menim nkomodi nyina e chatting ko na. E na ba no minister online ti message no betu. We ma wa bo ha ya bremi. Wa send me hi wa. Dami nyame. Hey. I was here for South End do afidi na to ha. Sompa 93.1 FM. Na Menim ene baabi a yani hwe kase pa ye nuanom a wo ho ateche makwan a yen ye fa so ene omudi no fa. Anokre to da ne mo ya. Eti obi a ofre obi a oni nipa kra ofre o. Oh, be of frame bia. Na program here ye kura ye pon ya mekwa akotuni Facebook kura. Hwe. Ye pon ya menya unse mu stream no Facebook no. Mema producer the link na send me. No makwa akotwe. Hey. Yenhwe. Sese wawie training college nana. Me ba twa ma wi last year. Eho yenko training college because we senior high school. No correct. About training college. Wo share me boss say wo asem bi a won kan da. Wo beka yeah, de na me kan no yes amani no ba ko no de na me kan say omu ye yi no e pai no omu yi no wan say bani ni story no me kan obi ti a na ne ra ho no aye sad ne adinti ase me start to tu no na me hwe say nipa na amne ne kasa kra o tini su mamia na there is no need say me de eno no be so ti minya aka bia no ma ende wo ho no mu a tense wani no kra ye yi no ha ne ba bia waka no no kre ha ne the first platform to be kra team is wa follow me sana what is hasen now no kra be surprise say sa see na to asimasi but no ni me born platform bia so that because nipa no ne communicate na ne kasa na oboso pe no asha se tini so na odi areho ma ha me so e ba ne sa na ase my style because me ade ni si no me de too much kra me ndi hu areho nti e ba nse obi di hu areho ma me na somehow ha sa ha me enti training college no na etisan e ho so wakọ baby foforo yeah e ho challenges na etisan yeah training college no so na enye easy because honom no ye mamu books a wo ye ntwere ye no mu bi omunya ba no mo ba e be kire ade na hono lecture method na no mu use no mo ti e ba na e be kire ade na kwa be fa so abenya material akenkan ni ade ade na enye easy ti na ese aja ni papel laptop wa obenya ni books wo so eni ade ade nti se obenya laptop no ni sa normal na no na enye easy kra mpo ti yetutu hu ana mo ebo ye hu a blind students na ye wum no na ye guy ba ko fe Manu Francis ye tutu ye nsan se peace kama no na ode ko Accra ode ko ma some organization bi o mo so be donate laptops ma ya ti no na ma use a dia wi school na Abraham Etra di kra mpo no na migusu a mi use kra ti ye hwe na se training college ho no wanya challenges to say the senior high school nya challenges ebi ho a okohwe ase ebi ho a nanka opese okọ baabi na enam so ma utimi yira akora kotena baabi a free sa time no a nka obetimi arrest but just ahomache ena obi behu ansa na wode wo back yeah no de mienu na to me oh see I mamintio first one no de na manya call na networking nye na me move call ye washroom side honum
nti mi gyina so a me ye call na sa task no so nsu agu so ama hwa ye tro ene pa me nti de se me de me se so dan na ba bi na me rescue me ho na ende me phone no eji free me sam na board task no so pan ena ni na pepa but me to ho kra me to form kakra ena boys ni aden na omba na me phone na ni ase me phone na me de akọ school foforo ena second one so me kwa akoya asole me muslim ti na time so me kwa asole ti bibia na o se me bu kef esane steps no sa na me ndru ye ti me bu kef na me na kwa insi form da ni wan se me shefra wesi mu si susuru ti na boys no so wo top kra omo that omo ye whole meeting na omo hu mi na omo ka ho asede ba na masole awia me kwa me ma hu se me prepare but man kan hwe ankyere omo na me de koya asole na ansa na me se ba ti enfan se no ne challenge mi nu a tia no mi shia ho no mu a ye ahwease a na se bibisa okay se wo wie training college no o kira de me ye me national service o yo national service e wo yin Asofia DHS block A okay so national service there 1 year on 1 year this is when you saying ho yes started January yemfa say January ne was starting ye see ye wo February ti me nche wo ho that's about 2 months ni na a whole coy no a hot is environment ni ti saying headmistress and headmaster akoto no ho teachers akoto om ho o money won time ti saying okay say me started with the environment na enam say honom no nye place our tenancy anasi school ya design for blind students say obi say honom na ya na ya ye ai omoye silence bi no mo ase ya na nse da nye task say they wo ha ni bi but omo to sa omo asa cemented floor na bibisa na flowers say wo fan some schools bi wo betimi afamu akwa aba ne ade no aha hono the environment ni the entisa but the way teachers ni students no ede me koba ni ade ni de me face challenge bia there's a true school mu ha wunya moa pa one de okay mo be ba cho jina so kakra mami oye mami mo akwa ba yes my dear good evening na ho ti saying nyame ado ye ho ye na so de edi kan no ye da wase pa se ye frɛ wo wadaroma onso aba homa no so a ye kasa Yesu me da ma ti se ma frɛ me okay me ba cho me be se wan kasa ubo udin ene nia wo ye ene abrantie ni di nkomo yi nia unnim fa no ho me be se etie yo me beta to me da pa me pa cho ye frɛ me charity and stable na me fi yeji oh yeji de se mi krom atebebu ni amanten ho de oni yeji fo na hubo okay ho na me fi na me ye head teacher ewo Asofia DHSA okay ho na ni awon ni interview no ewo eye ni national service eti o na oda o mu anu yi no o se oba January na ti say e fa ne say 2 months mu na ye wura yi me pa cha ni okay enti fa ne say wo assess na na say obi tie yen a ye nim se na nika ne adun but oba ye yi no o kanyame so nokra sign na tie e wo school mu ho yo me pa cha me da si bibre pa na abrante ya ye ne kasai Shata oyobi a odamakuma so pa kopo nhyirawo na efise obi a nani afra no oni obi a okamafo enti mi hu ni pe na eto makuma so ti woko bebi a na maso ni mu na ya pe aid school for no bi so enti mi di na ese me ba na abema no ope edwuma papa efise obi a oye onifrani obaye no me kura owura me office kura na me nim se oye ni frani because the way na ni aid ni de ni ba no hu se na ni ayeden afra enti me ne kasa na o ka che me se oye blind na me so sorry na
me say me bom pa say be mu erade obefi me ho no na nani ayeden abie enti no oye adwuma pa onfa ho yare onfa ho se wo onye ni ho se wo yare bi adwuma bi a obema ne bia wo ye na anwanwade ni se otimi gina classroom kira ade oni mitimi kasa ewo WhatsApp so and now me ben no na me say Shatta, how do you get to know that somebody is talking to you now? Why you up no actually me? Wow. See that guy is talented. Wow. Na me bompa say ewiase nyina ne Ghana nyina be hunu. If you say me huna na me say me fa ne mbata me huna ka ba bi a me ko bi a me de ne ko. Enti ma hye ne boss e ba bi obekọ bi obefrem bi bia me de ne so. Na me woka maka chense wokọ ba bi na ofo so pesa me kosi na me kwa kosi. If you say omo ye ebu kra no, some people are not devoted like this guy. Enti oyobi a mitimi aka na asem say emre kakra ya wa bedi me ho no. Woye obi a obre ne ho ase. Onfa ho situation na wa komu no. Onye ne ho say oye yarefo. O kira akọ class ko lecture. O di ne computers nanim no lecture. Na me teacher na ono ne wo class no. No no so e twere wo board so e ma no. Enti ni aminim fa abemu ayi ho no. Enti se fa ne se wo tumi ewo baby a wo yi nanka uhia owura twum a wo ye minister educational minister yeah nka uhia no a nka abrantie wie ne service say 1 year no owie a ka wani beji say woni ne be ye adwuma ho mani beji pa mani be aka me nya minister no one on one a me ka chen say on fa ne mbre me back because oyobi a oda makoma so ena meti na seso wow de ntia me no wo sha se me ka se Nyankopon nhira no ho obi a nani ka ne adum se ya ye de na kotu suku bi mu menim se ho asem be ba ha nche mate headmaster no wo ho no se we ni frɛ ni nti wonye no ho a kyerɛ sɛ ho asem abeto manim na yegusu a ye ho adwuma na aye me wonwa sɛ utimi anya kokoduro sɛ uyisuka da wahye no bompo sɛ so opese wokɔ ba bi a omfrɛ wa wudi usika top petrol e de nakɔ God bless you. Amen. Amen. Israel Nyankopon sɛ ɔma promotion ma me wate. Amen. Amen. Wakoma so ade bia wo abrantie nti. Awurade nyama wate. Makoma so ade so a me pese awurade ye ma me ne sɛ Oma abemu ayi enhu ade. So nyame ye. Emra wo me nsam de erade ma ne hu ade. Me betima ye. Mommy, me ba cho ye beda wase wate. Me da cho you. Wonderful. Hwe. Ewi aso obi ayi nipa o. Me ma mi ni ne da. Me nhia ne da. Nene me kura producer kwa na afre na me ne kasa. Ewi ase nipa pansan yo. Na nipa we Nyankopon wonhyira no. Hwa adwene wo ni tirim. O kasa na misu. Shatta. Let me go about school no there. Me mistress na kan no because face there ma come mistress cry me nini ndi nkomo kro no aso me nsa de ma move akọ no office. I will come me kama. In fact, mistress ni die ma mi amashia ndi nyame ama nyame na yi no edina me pa me teachers ankasa omo ho de me ni no eche social na de akwa me wan say ka national service person a ye de waba school mu a wo saye blind person there better na mistress anya omugidi se kwachira de form 3 class. Wow. Well eno kwa na ye me wan kra mpu no na ma ye shock say form they no can say class be na meet me handle nti me kwa de me limit me ho ba say o minya 1 and 2 a was say why not form 3 na am say 3 and what tell me reason ti say me ko na ojimidi nso say meet me akwachire be kwa no so madam no so class one mo I mean
okira form 3 classes no ono Madam Judith ono so wo kan me ene me esusu no ma hu bom kwan yo say ade kire no e call even na me nyen start ade kire ko bia wo de me call class na wo la me o ma me guidelines experience ni kwan me fa so a me pick knowledge ni bibia methods of teach kwan kola no behave during instructional time bibia ena aja edu ba bi no hande class nso ma me se me nsha ase na me enchire no so won okay jina so ma me na me nkwa homa na so hello senior na ti say Pacho me admo me we na ho so Nyankopon adom me bacho ye frɛ o say Pacho me ko Transport ku uko school wen Pacho me ko school at DJS ti unim Shatter Pacho me odien Pacho me teacher no subject ben social me pese me bisa o kire wade a wo ye sure se wo te ase Pacho na obi a wonim se nani adum aye den no kire wade a wo te ase kire me die nti a wo kire wade a wo te ase ono branch shata no you be a or talented ana edin teacher na dan so no ono ankasa o te edin teacher na pe enti e fa un te de na nefa na se wedi dem o cha dia me te ase pa ana ye no nkwan so the whole class me te ase esa mo class no mo pena sempa o class me di obi a pena ase me ka class o ka di whole school obi a pena ase obi a pena ase everything or you friendly. Wow. And I feel so tired and fire tears ye. Kwaku nyame nhira wate. Yo. Bompa say exams no dru ha. Social no bubu no mame wate. Mate. Me da CP. Branch at na chiro ma de nko an de. Social no dru ha. Mu nfi okura. Wow. Wow. I'm a teacher sre. Oh. Me da CP. Abuja for brantia. What is say me no bon komo no teacher and student no ba kono no. O say teacher na chiradi. Social no obebubu na ma. Machine no set questions no granu no say was set sa questions no. Na me say Nyankopon so ebe ye be di sa owura yi ne class for na chipa. Titiro mu wi social no. Shata. Tough. Mami fire onwom no ba ko ati. I was here for teacher chirade no. Na adwene so yadwuma. Okay, I was here for yima wada roma ma me kwan dia. Okay, me da sipi ya na ye ho kakra mra ha. Sompa na I know people when things to they take many dimensions they go take. You hope I got amazing plans for me. Today they go, next time go be me. Nana nyame just yenche we go win. Brand me a day say you ready kunim. That in freezer one day we go grow. Play baby band in the empago. Then a bad chance so you know we go stay. A drop all time be your work a CP. And that's war. If it's a div no tiase. Yabefa empago. Yabefa ajuma me. Bimpabo, I dey wait for Allah. Yami kami o, Ajuma mi. Bimpabo, I dey wait for Allah. Yami kami o. Asema to me, yali abomi. So people look down upon me. Bimpaba, Ebefa, Jehovah gonna wonderful plan for me. Ebi say Asha me possess. You can't be who that you are. Say why, trouble time, can see me. Never far, mommy. No matter the situation, my body, I find myself in it. Don't you me a shen no be now. The work I know ever moon. Ever far, mommy. Ain't any was here. Away, or how near money away.
Entieni ngwasie awe ebefo ebefa entieni ngwasie awe ohani amanie awe entieni ngwasie awe ebefo ebefa ajuma mi ebefa bimpa bo nimse ebefa I dey wait for Allah ebefa yami kami wo nimse ebefa ajuma mi ebefa bimpa bo nimse ebefa I dey wait for Allah ebefa yami kami wo nimse ebefa bimpa ba mi wajidi e panse be awa minyu mi de mi wajidi e panse e beti frisa abra mi boy na na nyami wo mu e kwa tente pa ba we du mi be kumi mi fa wala mi Messi me die atam phone wa Yesu Kristo oba me wo bai ebefa yeah mamenka ejuma di me leba yebesi ya me saka ejuma mi ebefa bimpa bo nimse ebefa I dey wait for Allah I was here for hey oh papa Yamin Shrawati yeah boat or no me papa no international mine wabema brantie ni sika hey or the best electrician yeah boss no the thought I knew twimi adi me friend grandpa me na me say no so friend grandpa hey masa tough onyum na fa wate ami mabonu show is so afa oh ide nyame ase afa we enyu me de ma rocky junior obe bonisa adeba kwa na ehia me pa no nse music ne ka homa binya platform educate amanfo actually the person with disabilities yensu bitimi aye but minya push no inya ho nipa oboa me ye me teacher ni a o chema de we teachers wa okay no nse aja me koba o te me voice for station so say no see the Charlie ba me push na me mbo akakra na e video nyame ebeye nti ono atu ono kra na timi ma ye sa fa me enwum na ba yitimi ye enwum no na promotion no amanyum na kata nti ene kra maba ha say obi betimi aboa mamanya platform on be promote nyum no ni ade ama nakọ na mamanya more opportunity more platforms educate entertain ama manfo hu se yenso yesebi betimi aye bia in fact mani be Japan oh hey I was here I did so no cre on say enne no na me pese o say me hyase no na me hwe me nua no a omadi dem no cre sade abusua sade mma sade namfo atwa wo ho ahia society ni omudi no fa no cre so ho awre ho sem ahodo awte me wo mo ogu ho ba sese no wo pese wo hye onua no nkura ne ka kire om se wo ba bia techema enkyere se wo nyini pa no cre na because me sa kwaya wo feature ni famie me pegana for nyum to for mo kanya asasem ni bia sa kwa na ka ho no cre pa woni Kofi Kinata me next banger bia beba bia no mintimi hye Ghana for body but menwum bi wo kindi studio a ye hwese obe verse ato so no so ma title no se mete se wa me di ye condition na se mi hu ade a ya no nche se ma sei mintimi nkasa enche se mfa so ni mi so sa na ma ye enwum no title mete se wa abjafo mo ko toto nwum na asam na waka no mo wa abekwa akofa akoto nwum bi aba enwum no ba be bande ye me mo nka kire mo say dey tell say my lyrics ni na nti wo fe do kra de tu bia they are canning na dey it me ko na you know we say na so rhythm no so am dey here no e bi kra na ne wo dey no so am okay and na Kinata da menwum so a e bi kra na wo so kra no we underground to the here kra na nko ba bia wonderful Junior maybe kwa homa na so biem na yadi nkomo okay before say ye be course now we can about say the society no any be model yeah na there ba kwa me witness eba no
with the society ne say omo so bia me madi dem na me wa abusua mu no obi na ebe wale kra na nya me kra na ebe wale me say ye me bra bi me nua bi ana sa abusuani bi ana fi bi a obeti omo tete nchen no na okọ wale wa yale fofi na wa sa comment na ya de am mo so interview da kwa bibi say ana ma me tia na o Felisa na ne ra ho ensem bi sa timi fa waso pa ala say me minister awale bi guri kra because nipa no by say eba visiting me hwe bia na ote to oba na later no me kra na me ko school nyeze bia mu fi no abeto me na me wo me boarding house later na fe de be ma ne kwaya wasesa na dwena sesa wasesa kra ehu anso akọwale obi fufu anti ma me bi e na fe de obeka che ma me say waye mi sister board ni one patch na che ma na sa asem na e bae no na onim hu bi one e kokan ase obewale we fi a nti hu a ya na e koso enti na chese maame no later oba be pa o maame che o say eye onu mom na ka kire be man say mo onware girl no because mo fie no na onim I say wa kwa akra na bia onim obi o honas maame nko visit nipa no okọ na nipa na bisa so di nti na aba me ba simasi ho seni na fiwi ayare fofi na amota kasa asen kwa nti ala semi braba akokra ekọwale oka ose na yire ni ka che ne se ayare fo kro be ba be wa ayare fo no bi omo wu nipa sa ayare fo no mo nchen ono so omo awu kra bi eni ho ane ho atiche ma na bibisa ndi sa de wi bi a ebi atu obi what is ansensem ni bi me condition yi say no me attribute to some superstitious belief will be say by ye be na motia sama na say by for me hu say a challenge and so hwe na nyankopon e de atome so test me na hwe na sa test na ba ne kwan be na mefa so a bitimi afi sa so me free rich home wo hwe me dressing ni de mayet woni ade dia ene ye kwa because of teaching any music no and amanfo hu say ye hu ade no like ye as ye finya na bibisa inti you should be presentable do ba we kakra na me smart force chali dina we am shade ye ka ho asem say fepe ba ku bi bre me top na ma ya na me suma kika na me ba obi won mo hu say wa dress ko ba na oni say free rich woman na si bibisa da bi man kama asem an chewa and hu say normal it but say the now kana na nyame ti asidi kakra ni se bibia be fine na yes akwa no nti se wo condition se de wo se beto se obefa no asasi so entna fa konfa on sign show them reform say that is the end da bida awiye no emba mawo me no school no nye preko pe na meto asko metna fi 5 good years enso wa chiri nyame ado me fa mu a ma bibia me be kira ade na ma start kira kira ade wo de no wanyi na beto ye vocation e wo hono mo ade ebi mu de omonsa ye insano adwuma bebre se parazon se ye sa noma no mo ye ni bi no betimi akoye bi liquid soap ni na mo ye nti ade nti na ese ukotena kwan ho na osesa ade na wi ehyew kai kra ba betimi abranche aba betwa fa so nti we ni na yade a mehu a na ha me yade a maka to honom sese nyame boa me na music and as education pejame ema me dum pempenso bi na metimi adidi ama aso afoforo so a ene yen yadidem no de in fact me mama ni akoye yen krofo no ho pa because that is my vision say nyame bi pejame na manye sika kra na se foto bi na metimi abo na me dey support so yen krofo na because se bi mu share mo story che obi ti on call radio so say na do fia no afrew since we dim say wanya bibi na wudi na refi no na o kind of story bebre but kakra mo amugidi omi mu no mo fa mpaebo enter machi na nyame boa medidi nso ama bi asomo so hey usia for ma for ma mintie de onuanom beka 0551 931 931 0551 931 0548 931 931 0548 931 931 ene
nkɔmɔ a me ni me nua di ye no deɛ na wopɛ sɛ woka ɛde fa ho. Hello Tofi. Bema Mo juma. Juma dasi. The chief in children are the secretary of the country. And the American shall be the now. I said, what can I be said? The people who take money. You need to do it. So the panel man now. The next year, we share the power of the land. And they were in the basket. But for that, that's all that. Semangwari and war. Can I miss a meeting? I do before for. Maybe I'm cutting them. I don't need to have friends. And I have one coming. It's the really fortunate. No, we so we cut the walls. So we are I said, you're not to be damn. That comes to town. Mate, me da se. Money am ready. Hello. Hello, Tofi. What? Me you so Bema. Okay. Now, to offer me number, you can also offer me. You pick up 25 videos. Who you and I shall tell you the whole apply in your own. It can even some kappa. O number no say ni twato. Okay, okay. Mate producer fa eti e be bon komo akiri. Hello. Hello. Tofi. Oba hima. Me bo ai me be ya baso pa e wadi nsira no. Amen. Na Tofi wunim de wo anifrem. Okay. De wo anifrem ne say ateti ni nyina atesa wuli pakro no would say na wo forget it. Na yen so wo huna de pen a wo ho. Na wo ye wo ho se de uhuna de. So so ma me tuwe pa no se me ne wotia uhu se me huna de da. Okay. This e bia me nanteni aso me nsa. Me ye bibia me simi kunema me no aduane me ye bibi o mo ne me de. Ana e fa hu ntu obi se obi ebe asen wo ye ho mobo amobi e ho mobo. Me ya sorry am me ko sei. Me kwa me bo me life. Me go du kan che ma de da. So do obi che me ntema da de. Na me hu me kwa wo fele me. As to say, may you hear me pa? Because first what you say, when some percent I was stress free. So no, and you know, what's really what you say? Oh, my name Mamusa. That was so holding. So my name is to me, your doctor, me your doctor, and tell doctor, Nami mamma, nay. And as I say, me and I'm so other dimension. Miss Mayer, their support. So the woman say, you know, someone of my day, but I say, Miss Mayer support. So me na fakra na so me dia so akọ homa so me hia enku a na me dia so the me kan se bi nua no ma wo mo adidam ne se wo mo ho so na se ni fa wetu a na wonya nwuyo wo nkwa pa ntino ye wagin se wo di se nyakopon animu nyam me nyakopon san wo yare a fine wan san wo yare so a fine me se me nyam nyina de mate da se ampon be se nyame be share me style bi o shirami we nyame wan shirami so we nyame enje me na mi anu ba bon komo ha. Hello. Oh. Yeah, good evening. Sir. But me di shaba me ta fi agogo. Okay. Senior mami ti o. Branch ya me fe na so me ti store na so de o kasa ni na me fe na. In fact, when inspiration at the our generation because obi anani afrapa wati ya pata challenge say obeko school obeko school adani teacher ni akwa gina in front of omu nya blind people what ochire o ma dia obi akwala na ofe na kwa no kata yi kama e di ho dance ye say ochire na dia ote ase in fact oye big inspiration at my generation we obi awa di dem bia no
Can you talk with my baby? Never give up in life because Obia is a pata. In fact, the story is not Canadian. In fact, I can't say me that's it. Me chiago go phone na. Hello. Tofi. Emma. What phone you go for? Which round? Charles who in shroud, mammy, what? That's near your power in any way. The same economy, Marco. Many are now on a concern in me. In fact, I am it. Let me feel when she no can simply say or go school when she. Yeah. Yeah. I ran kind of home by the old year. What is in here? Coffee, Yanko point out what you my power here. See. Let's have a friend. Let me come here. The American thing Yanko point out. See, that was it. That's it. Yeah, me here for radio. I don't know. Hello. 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 Sorry. Margaret. Ejuzo senior. We bato ran we there. Radio no maminti o. We bato fanambo na me no be ni komo waki. Okay, fine. So Acho nya botre o number no se ne twato. 0904. Try why na yen capture answer. Okay. You really are producer be for why? We bato mati. Okay. Hello. Mazet Tofiakwa. So. Salam alaikum. Alaikum salam. Ene maedi. If you say one meyere dewa chance ya mo chance se mo fa course. Pano ma me di kan so kakra. Right. Na me wa ho pa. Na me ni achata. Chata ja me nshira no. Okay. Na me nshira no fa. Obone ho so. Me yi ba ko be kasa wo se ye moye ho so. Ah. Ebinim wo opportunity am betima bibi nkakra de amboa but omomom homne so kakra. Ah. Minu se bibi abetimi aboa mo makuma. Tofi omombo. Me de me ne o manante almost 3 years ni. Me ne ani for nante. Ah. Afibia almost ni for be 300 a ma fatu me so am yo madoye afibia. Na minim hawa omo bofa pa enti mesre busuafo no abusua ya momoni nko mo so yi pa na enafo mo aso de emre nti ya chia adus ma me why adus o say chata se o person kan se mi kiro oh chata ke adu gas oven shesheman oh my boss you dis say javia do hoye pa ya radio adom minia e de javia si free program so e be chat on ga some from po se me chat kesi na hu hello Pacho odi ni baby afra mi free DJ Tofiakwa yes sir ya unya $10 akasi Elias kuyo bi ya na bi me ba cho ma minti o Tofiakwa minya no ma me wura ko anyume yes minya wa kan ni dianche abotuma kote etime tumlika bi ene jebu wona ti wa en kama kwanta ma ente jebu kumi ebu be so kakra ene jebu wona nanim was kama kwanta ma ente jebu kumi waso wonya 15 years na tati ebianka 15 years no amaseya en ko wonya me ni de no peso de ni ene sadam e ba mate me that's shata me bre na so for our number to dwana bia obi ho person ofro no na obo nkomo na obo a why ai tell na me time na so number ni ye 0545 0545 490 425 0545 490 425 anti mecha me staff members in Kinso okay Maxwell ono ane ane de me enante pa na okay me meswes ni de Yakupun koswa nshira no onye ne kese mate na madam Judith mate buza onso nyame enka no nshira me da CP
okukuru di odu ampon asonso ntwe klekete krape abada wuro ye otentemfo temfo ɔte ase na kete ne kan ne